Pozdrav dragi prijatelji. Pa da vidimo šta se to dešava u svetu reality showa, gdje se trguje emocijama i skandalima kao u prodavnici na rasprodaji. Marko Janjušević, junak naše priče, pao je kao sočan domaći paradajze, na toj tezgi prepuno intriga i spletki. Skinuo je bubicu, a opet je sve snimljeno, šta nam sve otkriva snimak. Hoće li biti intiman u šteku sa elitarkom? Pa naravno da hoće. Jer, gdje bi bio šarmantni Janjuš bez svojih štekova i intimnih trenutaka pred kamerama? Zaboravite na večere u sveće, ovo je reality, gdje se ljubavni trouglovi prave kao da su na montaži, a ne u pravom životu. Ali, nije to tako jednostavno. Janjuš tvrdi da je sve to bilo samo šala, samo jedan veliki cirkus u kojem je on glavni klovn. A Jovana? Ona se ne da tako lako. Ona tvrdi da je Janjuš želeo da je prevari, kao da je neki trofej kojeg bi onda dodao u kolekciju reality avantura. A onda dolazimo do pitanja gledalaca. Ta divna prilika da se postavi ono ključno pitanje, da li ste vi zaista toliko ludi ili je ovo samo igra za kamere? Ali, naravno, odgovor ostaje pod znakom pitanja, kao i mnoge druge stvari u ovom šovu. Pa, dragi gledaoci, pripremite kokice i uživajte u ovoj uzbudljivoj sapunici koja se zove reality život, istina ili fantazija.